Ayaz ata tish og'rib tushib kelatir. 1 saat bo'lib kutib o'tganimda, bu balalar buni kutib o'tirib padakada. Bu tushib tur uyatsiz. O't chiqaq Ayaz ata. Oh! Ayaz atasın mı? Ha? Ayaz atasın mı? Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adakta. Jayıyor mu? Kendimin. Çanan kayda, boku kayda, Ayaz ata degen şunu mu bilmeyeyim mi? Sana şuraman ne? Sana şuraman ne? İşe karmamen. Bu orada geldi. Hemen kaldı. Yürekle satın. Geliş kimin? Ayaz ата бұл кішкене өтірік персонаж. Осыны балаға түсіндіру керек. Негізі Ayaz ата деген физкультураның мұғалімі ол. Бәрі білетін шығар енді. Білмей жүргендерге айтып жатырмыз. Біліп жүріңіздер. Ayaz ата деген болмайды негізі. Енді сол физкультураның мұғалім, дене шынықтырудың мұғалімін кішкене танып, білсеңіз сіз Құдайдан сұраңыз.